shifip juga yang persya juga yang terbat hoan ke jela bederu MLA ke mulai ba piti sokumi long ba khasla jela kaden pap mador parlimen lada kadek jing sya ba amtan satya kita ki bridge bi an ki ba terkam ke jela Ito harap dia bergo Weybridge tinggal iya ke hati ni sini manta kilami ke kubor benda kalian jong union minister road minister nak kalian jong Nitin Gadkari ayam yang kajin persyai kalau segi pajak jong jela jeng ibu rakoi bagi dan minta kini ki illegal Weybridge sepok jong jela Meghalaya kalau nggak ikut berskosi, benda kalian jong union minister ban penpau nak kalian jauh bakiran tak illegal Weybridge. Itu nak kalian jongi nama bangin dalam sarka, angin berkat bagian kita ki illegal Weybridge apa jong jelahi berakoi. Partisin ban nak kalian jong union minister, ayam reply apa parlimen. Nasko baka de benda jong jelahi berakoi kamtam nak lew minister mau don kam ban pha check ye gani la ka de ni ang ka basisya ha ka bade bagini illegal Weybridge apa jelahi berakoi ndai ka tang awe ngi don kam ma thu thang ni ka pau shai ka long ba ha ka bade illegal Weybridge ki hab so thu baka ni information about union minister yo ya kan jibab de lengba jong ka jela jing hi bra ko bai te ka ba shai ka long ba imat na ka yang jong ki officer nai leng ha ba na ka yang jong ka santa kila kali ka lo ha chapo mekha jing na ka don jing kali ha po parliament atau ka demo ka ba sisya bakidan man ta illegal Weybridge chapo jong ka jela Meghalaya ti kabasyahi ka lang ba nakalyang joki nakalyang option lang ni kila pentip misalnya pentip support dalhin maka don kum kata nek ka ba along ka iga baskusi along ka iga baskusi ka lang ba nakalyang sarkar kamtip ya kata ya ka iga don nek por mata kisi malami pa parliament sin mo union minister minister ro jiba pa parliament ajing kwa nakalyang janga ba nakalyang suka ka kamban find out kamang nang ba janga inquiry naman find out lakaday namday ka basisya dadakam di ke basisya nakalyang jong ka state government laman ko mata kalong siya union minister ban nakalyang bon clarify ba ay mata ya ban tembek ya ka jibab jong ki ka tan kam mata da ka sarkar day ki ka tan kam mata support siya union minister anong ba ka jing reply di kam day dan kam jibab hak ni kam mata ka di prosedur apa ki session ni jongi la ka di poskit ni parliament ada kejar khat ba kadang ke jibak hang ni hang tai nak ada yang minister lapan ai pada ban jibab yang baka jibab kata kasih kamnong ba biang yung ai gan oi jibab ti itai bangadon nak ada juga kana ba kasih kan kaman hak nak we dia ka jing tertib wa dalhi ang baka jibab kata kasih kana bakla ndai ban ang baka jibab mentah pada ka bangi ai nak ada yang jong ka government option ni ada ke bade